Reka twongere tubasuhuze mwebwe mukunda neza Media TV turihuta cyane tugaruka mu makuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Twibande cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ku mirongo y'urugamba cyangwa se kuri ligne de front tureba ibyagiye bigarukaho ndetse n'uburyo urugamba rumeze kugeza muri aya masaha. Tunagaruka kubirebana na politiki ikomeje kugenda igarukwaho mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Reka mbanze babwire ko mu ngingo tugiye kugarukaho hari imyigaragambyo ikomeye cyane igomba gutangira vuba ahangaha mu gihugu cy'Ubirigi. Ni imyigaragambyo igomba gukorwa nabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'abanyamurenge, ariko kuva batangaje ko imyigaragambyo igomba kuba hahise hategurwa ikintu gikomeye cyane kigomba kwitambamira. Nabyo ndababwira abateguye icyo kintu ni bande, ese bagomba gukora iki mu by'ukuri. Turarebera hamwe rero ibirebana nuko ibintu bimeze, tuza kureba nanone kandi ku makuru yandi avugwa kubirana n'imirwano ahantu bita rwose mu misozi miremire y'Imurenge cyangwa se Iminembwe, ahitwa Irurenge rwahinanye ibintu byakomeye cyane. Abazarendo bakamejeje, ndababwira uko ibintu byifashe za Matenganyi, mbabwire rwose ngo bimeze bite mu Magarara, aho bita mu Garara ndetse mu Gahwera. Ahangaha hari kubera iki, ndetse ejo birakurikira ibyabaye ahitwa Ikarongi, naho humvikanye urusaku rw'amasasu cyangwa se imirwano itoroshye na gatoya hagati ya M23 n'igisirikare cya leta. Hanyuma tubabwire uko ibintu byifashe kugendanye na drone za FARDC zikomeje guca ibintu bigacika hano ku mirwano cyangwa se muri eneo zose zigenzurwa na M23 ndetse na Twirwaneho. Izi drone hari ibintu bikomeye cyane ziri gukora nanone Iminembwe muri aya masaha ashize makeya. Ndakubwira uko ibintu byifashe, ntuze kujya kure. Hanyuma turaza kureba uko bimeze M23 operation iri gukora muri teritwari ya Nyiragongo muri ya mashyamba ya za Virunga. Aho ngaho rwose ntabwo za Nyamuragira, ntabwo FDLR iri kuryama ngo isinzire, byakomeye cyane nyuma ya za drone zagabwe hafi n'umujyi wa Goma muri Nyiragongo. Abangaba ba FDLR bagomba kuba bambere, bagomba kwishyura ikiguzi cyabyo biteye bite. Hanyuma tuze kujya ku makuru yandi agiye atandukanye ku itangazo rikomeye cyane ry'uburakari ry'umujinya rya M23. Tunarebere hamwe andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa kuri Perezida Tshisekedi utorohewe. Reka dutangirane n'aya makuru. Nitwa Isaac Neza. Mu misozi miremire y'Imurenge aho bita Irurenge hari kumvikana imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano rero yabaye mu masaha ashize, ariko kandi kaba ari imirwano itari yoroshye cyane hafi naho bita Amatenganyi, hafi naho bita Mugarara, aho bita Gahwera. Aho ngaho rwose hakaba hari wazarendo benshi cyane nk'uko amakuru tugeraho abivuga. Abo ngo barashaka iki? Barashaka gutera M23 ndetse na Twirwaneho, ariko kandi hakaba nta gitero kiragera aho M23 na Twirwaneho baherereye, ariko ikaba ariyo nzira, ndetse byabanjijwe n'amasasu bahereye kare barasa. Nubwo ari mu ntera ndende M23 itabasubiza kubera ko atari kubageraho, ariko aha abaturage bahatuye akavuga ko ibishobora kuza kubera mu Gahwera ndetse n'ibice bihegereye nka Matenganyi bishobora kuza kuba ari ibintu bikomeye cyane ahangaha mu misozi miremire y'Imurenge. Bikumvikana ko rero ibigendanye n'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo bikomeje kugenda bifata indi ntera, kuko ibi bije nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo nayo ikomeye cyane pe, ahitwa hejuru y'ahitwa Karongi hari habaye imirwano ikomeye, aho abarundi benshi bahasize agatwe. Nubwo yari koalisiyo yose birumvikana FARDC, wazarendo, abarundi, FDLR, ariko amakuru agaragaza ko abahuguye barenga 10 bose abiganjemo abasirikare b'abarundi 70%. No kuvuga ngo abagera nko muri 6 gutyo 7 na abarundi, abandi ni wazarendo ndetse na FARDC, bakaba barishwe n'abamudahusha b'umutwe wa M23. Rero birakomeye cyane. No kuvuga ngo M23 ikomeje gutanga isomo rya gisirikare ku barundi ndetse na FARDC na coalition muri rusange, kuko rwose ntago ibintu byoroshye na gatoya. Reka duje tunanyarukira kubirebana, murazi ko ejo nejo bundi hagiye hagabwa ibitero bikoreshejwemo drone hafi n'umujyi wa Goma ndetse muri teritwari ya Nyiragongo. Bamwe bakavuga bati ibintu bitero nta kindi bigambiriye ni uguhitana abayobozi bakuru muri M23, abajenerali ndetse nabo muri politiki. Ubwo no kuvuga ngo nyine barashaka kwica Generali Sultani Emmanuel Makenga, bagashaka kwica Colonel Nanga, bagashaka kwica abantu barimo nka Generali Gaceri, bagashaka kwica barimo nka Generali Boduwe Ngaruye ndetse Colonel Nsabimana, Colonel Imani Nzenze
n'abandi bafite izina rikomeye cyane muri M23 nk'uko bigeze kubigambirira mu bihe byashize, bakagaba igitero karundura igoma kigahitana Karine Buise wo muri UNICEF, ndetse bakaza kubikora irubaya bagahitana Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, bakabikora imushaki ariko bikaza guhusha uwo bita Colonel Nsabimana bari bagambiriye. Byose bikaba byari muri gahunda zo kugira ngo bakomeze kugenda batesha umutwe M23 ariko bahereye ku bayobozi bakuru, ariko bakifashisha cyane cyane amadrone. Ibi rero nibyo byongeye kubera hano hafi n'umujyi wa Goma muri Nyiragongo. Ubu rero ikiri gukorwa nta kindi, M23 biravuga ko iri gukora operasiyo z'amateka zikomeye cyane zo guhiga bukware umu FDL wese ahaherereye, bibanda cyane ku bice birimo amashyamba. No kuvuga ngo aba FDL bari muri Nyiragongo bari Nyamuragira aho ngabo ntago bagomba kuryama ngo basinzire cyangwa se bashyire uturasu ku mubiri, kubera ko M23 igomba gukora operasiyo zikomeye kugira ngo bizere neza ko ibice byegereye umujyi wa Goma biri sekuwa cyangwa se bifite umutekano usesuye. Kandi mu biteje inkeke cyangwa se biteje ikibazo cyane gikomeye ni ukuba uyu mujyi ukikijwe n'aba FDL bacengeye muri za Virunga, muri za parike nationale nka Virunga, ndetse n'andi mashyamba atandukanye ari hafi n'umujyi wa Goma. Kandi bikanavugwa ko usibye no muri Nyiragongo n'ubundi no muri Masisi naho baherereyeyo, kuko mu bihe byashize mu mezi abiri ashize muzi ko Eraste Musanga guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru aherutse kwerekana aba FDL bagera ku 19 bafatiye mu mukwabu na cyangwa se operation M23 iri kugenda ikora hirya no hino. Byose bikaba biri muri gahunda yo kugira ngo M23 irandure burundu aba FDL bari hirya no hino, kuko mu bitandukanye bari kugenda bagaba ibitero bikica abaturage b'abasivile, ariko kandi bagatanga umuburo ko no kugera mu bice birimo M23 bikaba byagira ibyo byangiza cyangwa se bikaba byabyutsa igitero gikomeye cyane, kuko hari uburyo ki Perezida Tshisekedi cyangwa se igisirikare cye gikoresha tekinike yo kugira ngo Wazalendo bagabe igitero twakita nk'igitero shuma cyangwa se FDLR, noneho niba mara kukigaba abandi barimo FDN mu gisirikare cy'u Burundi, abarimo FARDC, abandi n'abandi bambari babo batandukanye baze bameze nk'abahuruye ubundi bugarize M23. Ni nabyo rero FDL kunze gukora cyangwa se bigakorwa na Wazalendo mu bice bigiye bitandukanye hano muri Masisi cyane cyane no muri Nyiragongo. Nubwo iyo tekinike bari no kwijyana muri Kivu y'Amajyepfo ariko ikaba itari kubahira nk'uko muri kubibona mu mirwano iri kubera hafi n'umujyi wa Uvira. Rero rwose kugeza ubu ibyo byose biri gukurikira nyine ikintu gikomeye cyane cy'imirwano cyangwa se ibitero bya drone bya korewe hano muri Nyiragongo, bigatuma ndetse General Makenga atanga itegeko ko M23 igomba gukora ibishoboka byose ikagaba amashami mu bice bitandukanye, igatega ibico cyangwa se ambushi kugira ngo iburizemo imigambi yose iri gutegurwa n'umwanzi cyangwa se haduyi igisirikare cya leta n'abambari bacyo. Birumvikana nuko ngukora bimeze rwose. Ibyo bikaba rero kugeza ubu andi makuru ari kugaragaza ko andi makuru twahita tugarukaho rwose, aravuga ko tutarajya kure ahantu hitwa i Buruseli mu Bubiligi hari gutegurwa imyigaragambyo ikomeye cyane igomba kuzaba ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2026, ikazakorwa n'abanyamurenge. Ni imyigaragambyo isa neza niyabereye i Nairobi muri Kenya mu bihe byashize, ndetse ikaba inasa niyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Icyo gihe imyigaragambyo ikaba irimo abanyamurenge bamagana ubwicanyi ndetse n'ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo bikozwe n'igisirikare cya leta ndetse n'icy'u Burundi. Abo baperezida bombi bakomeje guhuza umugambi mu kugira nabi no kwica abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Rero myigaragambye rwose yanarangiye habonetse icyo twakita nko kumvaho gatoya, kuko niko twagiye kubona tubona Seychelles cyangwa se umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare Croix Rouge bagiye muri Kivu y'Amajyepfo bajya gutanga ubufasha iminembwe. Abantu batangiye kwiruhutsa bati rwose nibura hari kiri gukorwaho. Nubwo numva abakorana n'uwo muryango nk'abaganga kugeza ubu Wazalendo igenda ibagirira nabi. Ibyo byose bikaba byarakozwe nyuma y'uko habaye imyigaragambyo i Nairobi muri Kenya ndetse n'imyigaragambyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington. Rero imyigaragambyo iri gutegurwa i Buruseli mu Bubiligi igomba kuba ku itariki 15. Ariko ikintu kitangaje cyabaye, babandi bitwa ngo nakagara. Murabizi ko n'ubundi imyigaragambyo y'i Washington DC ubwo yabaga
nabo bahise bategura indi myigaragambyo. Aba Kagara rero ni ba Abanyamulenge bahuriye muri gahunda zo kwanga Abanyamulenge bene wabo, ndetse bakanakorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa buriho ku bwa Tshisekedi ubu ngubu, ndetse n'ubutegetsi bwa Perezida Neva, kuko bamwe muri bo banagiye gushimira Perezida Neva cyangwa se Ndayishimiye ngo ari kwitwara neza, ngo ari kugarura amahoro n'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo, ngo kandi wari umaze igihe warabuze. Nyamara bakirengagiza ko umunsi ku munsi hagabwa ibitero bya drone hariya i Murenge, kandi bikagwamo abaturage b'abasivile, inka zikicwa, amafoto n'amashusho ari hagaragara, byose bikaba biri hariya ku mugaragaro. Ariko aba bitwa Kagara bakaba bashinjwa kuba bakurikira indonyi cyangwa se amafaranga bashukishwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aho rero kugeza ubu ngubu nabo makuru agaragaza ko ngo bateguye imyigaragambyo ikomeye cyane, ariko bakayinyuza mu kintu twakita nk'amayeri, kuko ngubwo hazaba haba iyi myigaragambyo y'Abanyamulenge hano i Buruseli mu Bubiligi, abo bitwa Akagara bazakoresha igiterane cy'ivugabutumwa, urumva. Hanyuma icyo giterane cy'ivugabutumwa kikanazazamo abapasiteri cyangwa se abashumba bakomeye cyane mu ivugabutumwa b'Abanyamulenge bakorera hariya i Burayi. Abo rero rwose n'amakuru yamaze kujya hanze, cyangwa se amakuru angeraho y'imbere cyane aragaragaza ko muri icyo giterane kandi kigomba kuzabera rimwe mu masaha, imyigaragambyo izabera mu masaha y'ikigoroba nk'uko iyo myigaragambyo yateguwe, kugira ngo icyo giterane nikiba kizaburizemo gahunda z'imyigaragambyo, abantu baze mu giterane aho kujya mu myigaragambyo. Zika abantu benshi bakunda igiterane birumvikana, kandi bazanatangiramo ubutumwa bugaragaza ko nta kibazo Abanyamulenge ngo bafite, n'ibindi bitandukanye bihabanye n'ibyo Abanyamulenge bazaba bigaragambiriza. Rero ku ikubitiro harimo Pastor Runezerwa, ndetse hakabamo ni Pastor Runezerwa, harimo Pastor ndetse ari nawe rwose ufite hariho igiterane kizanabera ku rusengero ayobora. Hakabamo uwitwa Pasiteri Semukanya, Ruvumera, Uvimba, Rutambwe, ndetse n'abandi batandukanye twita ngo ni abakozi b'Imana, ariko urumva ibyo bakora rwose bikaba bihabanye cyane n'ibirengera uburenganzira bwa muntu. Rero nuko biteye ngo imyigaragambyo izaba, ariko nabo bakora igiterane ku buryo ibyo kuba bazigaragambya ngo bizaburizwamo. Ubwo reka mbabwire kandi ko kugeza ubu ngubu andi makuru agaragaza ko ahitwa Iminembwe ngo kuva mu gitondo cy'uyu munsi kugeza mu masaha hiriwe hazenguruka drone mu kirere. Izi drone rero ari iz'igisirikare cya leta FARDC, ku buryo abaturage bari mu cyoba mu bwoba bwinshi, bavuga ko rwose hashobora kongera kugabwa ibitero by'izi drone, kandi bikagira abo byica cyangwa se bigahitana amatungo n'ibindi bikorwa remezo hariya Iminembwe nk'uko byakunze kugenda bikorwa. Hari ibyagiye bigabwa kuri kaminuza, hari ibyagabwe kuri radiyo Tungane, hari ibyagabwe ku isoko Iminembwe, mbese hari abantu batuye za Biziba n'ahandi hegereye aho ngaho bari mu kaga gakomeye cyane, nk'uko amakuru atugeraho duhabwa n'imboni cyangwa se abaturage bari hariya abigaragaza. Rero kugeza ubu rwose ni uko nguko ibintu bimeze, ntabwo byoroshye na gatoya. Hanyuma kandi mu gihe binameze gutyo, mu gihe rwose bimeze bityo, amakuru aravuga ko Senateri Muyumba ari gushinja ubutegetsi bwa Tshisekedi gukoresha intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza kwikubira ubutegetsi. Uyu rero akaba yarahoze ari senateri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Francine Muyumba, yongeye rero kubasira Tshisekedi bikomeye, amushinja rwose gukoresha ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu nk'intwaro ya politiki yo gukomeza kugundira ubutegetsi no gutesha agaciro inzego za demokarasi. Ibi rero bikaba bimunamaze iminsi rwose binagaragazwa n'abasesenguzi ba politiki muri aka karere. Ibi rero Muyumba yagwerutseho nyuma y'amagambo Tshisekedi aherutse gutangaza ku munsi muri iyi minsi, ubwo yaganiraga n'abanyamakuru, avuga ko bigoye gutegura amatora mu gihe intambara cyangwa se mu gihe intara yo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zihangayikishijwe n'umutekano muke uterwa n'intambara, ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, ndetse n'umutekano muke ukomeje guhungabanya ubuzima bw'abaturage hirya no hino mu burasirazuba bw'igihugu. Ati rwose ibi kuba bihari ntabwo byashoboka ko amatora aba, ati kandi turacyanoza neza ibigendanye n'amatora kugira ngo abe yaba mwituze. Bikumvikana ko rero aya magambo ya Tshisekedi yakomeje guteza impaka ndende mu banyapolitike ba Kongo, cyane cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, aho bavuga ko hari impungenge ko ikibazo cy'umutekano gishobora kuzakoreshwa mu gusubika cyangwa se guhindura gahunda
z'inzego za politiki n'amatora. Rero mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, uyu Francine Muyumba yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi cyangwa se bwa UDPS ryashyaka riri ku butegetsi nyine rya Tshisekedi bari gukoresha nkana ikibazo cy'umutekano kugira ngo bukomeze kugenzura igihugu burenze igihe burengeje igihe kigenwa n'itegeko nshinga muri rusange. Uku gukomeza kubungabunga ikibazo cy'umutekano muke byabaye igikoresho cya politike gifasha ubutegetsi bwa UDPS gushaka kwikubira ubutegetsi burenze manda ziteganywa n'itegeko nshinga. Rero iyi mvugo ya Muyumba ikaba isobanurwa na benshi nk'igikorwa cyo gushinja ubutegetsi bwa Kinshasa gushaka gutegura inzira ishobora gutuma Perezida Tshisekedi cyangwa se ishyaka rye bakomeza kugira ijambo rikomeye ku butegetsi kabone n'iyo manda zaba zirangiye, bakaba bagaragaza nk'abafite ijambo, bityo n'abandi baba bari kuyobora bakaba bakorera mu kwaha kwabo. Ntabwo byoroshye. Reka mbashimire cyane mwebwe mukunda Neza Media TV, mukomeze kugira ibihe byiza. Amakuru yacu yo abagomba kubageraho rwose neza cyane 5/5. Mukomeze mukore subscribe, mukande like, mukande share, ubundi muduhe comment. Rero Imana ibarinde cyane.